kikufuli bigira amategeko, ina sheria. Joshira ufunguruzo mu mbavu ngo rirafunga. Hautaweka key hapa itafunga. Tiwori tota wewe nyine inzu ngo rirafunga. Wewe utaiambia ati. Tiwori kubita igipasu ngo rifunga. Hautaipiga teke ati. Tiwo kuinjiza mu ngurosi bumoso. Hautaingiza ngo rirafunga. Inzira nimwe. Njia ni moja. Reba neza. Angalia vizuri. Winjize. Ingiza. Hotorera iburyo. Fanya right. Rirakinguka. Itafunguka. Ubu mvutse. Wamso. N'inzira imwe. Njia moja. Ayandi mayeri. Hakuna mayeri. Mwihane. Ubu. Muhindukire. Geuka. Ibyaha byanyu bihanagurwe. Imisi yo guhemburwa ibone kuzivuye ku mwana y'Imana. Ni programu ya Mungu. Imana yarabarinze, yaraturinze. Mungu amewalinda, ametulinda. Imana ni umwizerwa. Mungu ni mwaminifu. Ruhande rwanyu natwe. Kwa upande wenu pia sisi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Jina la Mungu lisifiwe. Bashimira Imana yatuyoboye mu rugendo twagize. Shukuru Mungu aliyetuongoza kwa safari. Agiye mu bihe bitandukanye. Tumeenda kwa wakati tofauti. Imana yaratuyoboye. Mungu ametulinda. Turayishimiye rwose. Nasema ni asante. Nanone ciye bugufi imbere y'abashumba Imana yahamagaye ikabasiga. Pia nanyenyekea chini ya mkono ya wachungaji ambaye Mungu amepaka mafuta. Bashumba Imana ibahereza umugisha. Mbarikiwe sana wachungaji. Turubaha kandi turaha agaciro gusigwa mwasizwe. Tunatii hiyo upako ambayo umepakwa. Ashimwe Imana yabarobanuye. Tunashukuru Mungu aliyewachagua kandi ikabaha imbaraga zo gukora umurimo wayo. Pia nawapea nguvu za kutenda kazi zake. Twabashimiye kutwakira. Tunasema ni asante mushumba w'itorero mukuru, mchungaji kasisi mkuu, nabo bakorana na wale wanafanya kazi pamoja. Nakoze cyane kuduha ikazi, Imana ibahereza umugisha. Asante sana kutupa karibu. Wakristo bose muri rusange, Wakristo kwa ujumla, nakoze kutwakira. Asante sana kwa kutukaribisha. Imana ibagirire neza. Mungu awabariki. Shimira muvandimwe Ndize twazanye. Nashukuru kwa ndugu Ndize ambaye tumepatana. Yakoze cyane, Imana imuhezagire. Mungu akubariki. Turagenzwa impamvu nkazingahe. Tumekuja kwa kusudi kama ngapi? Twazindukiye ino bisanzwe. Tumetembelea hapa kigafra kawaida. Nuko tukumva mutima turahatwa cyane kuzagera hani wanyu. Tukajihisi kwa moyo kufika hapa mali kwenu. Impamvu imwe kugira ngo tuzaze kubasaba imbabazi ngo mutubabarire. Kwa sababu moja ili tukuje tuwaombe msamaha, mtusame. Ushize baradutumiye turemera. Walitualika tukakubali. Nuko haza kuba impamvu zaturutse kuri twebwe. Mwishowe kukawa shida ambayo imetokea kwa sisi. Yarangiye tutabonetse. Imekoma na tukuonekana. Yagumye kutubera kirego ku mutima. Iwe kuwa ni shida rohoni mwetu. Kibwira ngo igihe cyose tuzakingurirwa amayira yo kugera ino. Kasema wakati tutafunguliwa milango ya kufika mahali hapa, tuzagera hano dusabe imbabazi muri rusange. Tutafika hapa tuombe msamaha katika kwa ujumla. Kandi imbabazi dusaba si z'umugenzo. Na yale tunaomba msamaha si ya kawaida. Imbabazi z'icyaha twakoze. Ni dhambi ambayo tumefanya. Kwica gahunda kimwe mu byaha bibaho. None turabasabye ngo mutubabarire. Kuwa mpangilio ni kama dhambi kawaida, tunaomba msamaha, mtusamehe. Sinzi ko hari kindi twakora wenda, ariko nico cyatugenza. Sijui kama kuna kingine tufanye, lakini ni hayo ambayo ametusafirisha hapa. Izo mbabazi muraziduhaye se? Mmetusamehe. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Rero soma ijambo tuganiraho. Acha tusome neno ambayo tutazungumza. Iri muri Luka 3 no kuri 7. 3:7, kitabu cha Luka, injili ilivyoandikwa na Luka. 3 no kuri 7, sura 3 ni verse ya 7. Sura yake ya 3 haya yake ya 7. Nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi
bari baje kubatizwa nawe ati, mwabana b'incira mwe, ninde waburiye ngo muhunge umujinya uzatera? Ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihanye, kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Abrahamu akaba ari we sogokuruza. Ababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Abrahamu abana muri aya mabuye, n'ubu intorezo igezwe ku bishitsi by'ibiti. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Abantu baramubaza bati, none se tugire dute? Arabasubiza ati, ufite imyenda ibiri, umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagire atyo nawe. N'abasirikare n'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe, baramubaza bati, mwigisha tugire dute? Arabasubiza ati, mukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe. N'abasirikare nabo baramubaza bati, natwe tugire dute? Arabasubiza ati, mukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo umurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Amen. Amen. Mwami Imana, tugirire umugisha muri iki gitondo cyangwa amanywa, Baba, maze ugira icyo ukoze. tende jambo Baba. Gutekereza kwacu kwanje ni kubiteka ryose, Fikiria kwetu iwe siku ibyo zote. tuvuga ntidusiba kugayikamo. Ubuzima bwacu Hallelujah. uhora bwanduye imbere y'amaso y'Imana yaturemye, Yes. tugatsindwa ntitugeraho wambarizwa, tugahora mu kwibesha kuri Imana yacu, kandi waratugaye, twaraguteye umugongo. Nta kindi cyakorwa nuko tugize iki ngo tubabarire Mwami, maze uhindure ubusa imigambi y'umwanzi n'ibirwanisho bye byose n'ibyo atekereza, ubisanganguza imbaraga z'umuzuko. Uri gitangaza muri aya manywa, kandi buri wese acumve kundi baye umutima we, birwanya ijambo bitsindwe mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko dushoboza kurivuga kazi uko ryakabaye, na bwa butware bwaryo burihesha kuba nk'inkota, na bwa bubasha bwaryo burihindura nk'amazi afutse ku mitima igurumana, na bwa buryo riteye burihindura inzira ihuza abantu n'Imana, nuko ribayeho ari wo mutsima wamanutse uva mu ijuru, kandi uwo mutsima ni Yesu. Mu izina ryawe Mukiza, amen. Amen. Turaganira gahoro gahoro, turabona mufite n'ibikorwa, ntabwo turi bubagumane cyane. Hatutakaa na nyinyi sana na mpangilio mwingine. Turaganira aya magambo tuvuye gusoma, Tazungumza maneno haya ambayo tumesoma. ni Yohana warimo ahamagarira abantu kwihana. Yohana alikuwa akiita watu kutubu dhambi. Nyuma y'igihe kinini isi icuza umwijima, Baada ya wakati mrefu dunia ilikuwa ni giza, abantu batazi akarenga, watu wakujua ni nini kinaendelea, abantu barabaye nk'inyamaswa mu mitima, watu wamekuwa kama mnyama rohoni, abantu bararetse Imana nayo irabareka, watu wameacha Mungu na Mungu akawaacha, abantu bari barayimuye nayo ntiyahata ireme ririmuka, walikuwa wamemfukuza naye alifukuzwa,
abantu bayitera umugongo, watu wakaipiga kisogo, nayo birekera gutyo, naye kaacha hivyo hivyo, biragenda bitwara igihe kinini cyane. kabeba muda mrefu. Uko Elizabeth aza kubyara Yohana, Elizabeth akaja kazaa John, anyura mu bihe bigoye cyane, kapitia wakati ngumu sana, ariko ararokoka, lakini akakuwa hai, atura mu ishyamba, akaishi porini, aba mu mavumo n'amasenga, akawa katika miamba, atungwa n'ibiryo biboneka mu mashamba, akakula chakula ya porini, nuko yuzura umwuka wera, akajaa Roho Mtakatifu, yambara umwenda woshe mu bwoya bw'inyamaswa, kavaa ngozi ambayo imeundwa kwa mnyama, akenyeza umushumi, akajivika mshipi. ari umugabo muto cyane, Yeye alikuwa mwanaume mwembamba, umubiri urembekereye, mwili wake ulikuwa ni mdogo. biravuga ngo umwuka wari muri Eliya ngo wabonekaga muri Yohana. Biblia inasema roho ilikuwa kwa Yohana, ilionekana kwa Eliya. Isaya yari yaravuze kera, Isaya ametabiri kitambo, ngo ndenda gutuma integuza yanje, naanza kutume mjumbe wangu, ngo azasanganya imitima y'abana n'ababyeyi, ataweka roho ya wamama na watoto, azaba ari ijwi ry'urangurura mu butayu, takuwa ni sauti ambayo inasema nyekani, ngo nimutegure inzira z'Uwiteka, muandae njia ya Mungu. avuga ko imisozi n'ibikombe, Kasema milima na mabonde, n'ibitaba pia mabonde ngo bizaringanizwa. itakuwa kiasi moja. Yohana araza, Yohana akaja, aza ari we wahanuwe, yeye alikuwa ametabiriwa, yinjira mu isi icuza umwijima, ingia katika dunia ya giza, nta hantu ingoma ikivuga, mahali ngoma iko kuinasikilikana, ntayerekwa rikibaho, hakuna maono ama ufunuo, nta hantu hajumvikana ijwi rihimbaza Imana, ama sauti ambayo inamsifu Mungu. Yohana araza, Yohana akaja, tangira kubwiriza, akaanza kuhubiri. akibwiriza Ipohubiri, abwira abantu ko bihana ambia ibyaha watu byabo, watubu mwihane Tubu. ibyaha byabo, dhambi zenu, muze mubatizwe, mkuje mbatiziwe, mwihane ibyaha byanyu, mtubu dhambi zenu, muze mubatizwe. mje mbatiziwe. Biriya iravuga Biblia usema nuko ngo azinduka kare kare, akaamka asubuhi katika Jordan, ngo aje kubatiza. akaenda kubatiziwa, Noneho rero kubatizwa. Alafu ngo haza abantu benshi cyane, ukaja umati ya watu wengi. ese turi kumwe ba? Tuko pamoja, Mana bahereza Mungu umugisha. awabariki. Ngo haza abantu benshi cyane, Ukaja kundi la watu wengi, benshi cyane, wengi sana, benshi cyane, wengi muno. kubatizwa kuri bo Kubatiziwa kwao ntacyo bari bahombye, hakukuwa hasara nta nicyo byabasaba, na kukuwa kitu ilikuwa inawaomba bari ukuzana imyenda ibiri, ni kuja na vazi mbili, umwaka wubatizanywa, mmoja anaingia kwa maji anabatiziwa, yarangiza akambara undi, baada anavaa nyingine abarataje. na anaendelea na safari. Nta giceri byasabaga, Hakuna fedha ilikuwa ikiombwa, byanatwaraga iminota 20, kuina kisalia dakika 20, kari akanya gato gusa ko kwibira no kwibura, ilikuwa muda mfupi tu kuingia kwa maji na kutoka. ngo bumva ntacyo bitwaye, Wakasikia hakuna shida, kandi bumva ko umuntu nataha na wakanajisi mtu akienda nyumbani arasubira iwabo, atarudi nyumbani, umuntu araja mu nshingano ze, kila mtu ataenda nafasi yake, umuntu n'akazi ke. kila mtu na kazi yake. Bo babisubiyemo, Waliporudi rudia kwa maneno hayo, babona nta ruhombo rurimo, wakaona hakuna hasara nta nicyo bitwaye, na hakuna shida, tuje kubatizwa. twende tubatiziwe. Aguduka umukutano Kukaja umati ya watu, munini cyane, mkutano mkuu uraza ikaja. tuke hariya, Walipofika karibu, ubwira Yohana kuje kubatizwa. wakaambia Yohana wanakuja kubatiziwa. Yohana nawe Yohana naye ntiyari ameze nkanje, yeye hakukuwa kama mimi. yaba ari nje Ingekuwa ni mimi,
banarabakiriye cyane gakubita amashi. Ningepiga makofi nikiwakaribisha. Yohana yaragoye cyane. Yohana alikuwa ni mgumu sana. Yaragoye cyane. Alikuwa ni mgumu sana. Abantu baraje. Watu wakaja. Abantu bizanye. Watu wamejileta. Paruwase yarishe. Parokia ambayo imekuja. Yohana ntiyabita abayuda. Yohana hakuwasema kama ni Wayahudi. Ntiyanabita abanyabubatizo. Na wakusema watu ambao wanabatiziwa. Ngo abanza kubita ico bari mu mitima. Yeye akawaita kile walivyo moyoni mwao. Ntiyabita ba Yosefu na ba Petero. Akawaita wa Joseph ama Petero. Ngo abanza kubahamya ko ari inzoka zaje kubatizwa. Yeye akasema ni nyoka ambazo zimekuja kubatiziwa. Abana b'inzoka. Watoto wa nyoka. Yesu amuntu yigeze abwira ngo ntamukurikire. Hakuna yule aliyakuambia ati usinifuate. La. Yesu yagaza avuga uko abantu bari mu mitima bonyine bagataha. Yesu alikuwa anasema vile mlivyo moyoni watu wanaenda wenyewe. Ngo yazagenda gutya. Alikuwa akitembea hivi. Nyuma ye ngo hari umugabo wari wamashishe. Nyuma yake kulikuwa mwanaume alikuwa kabisa yamyaza n'isakoshi nini n'intoya. Yeye amekuja na sakoshi zake bage kubwa na ndogo. Bibiliya n'ibitabo by'ubusobanuro. Biblia na vitabu zingine. Umugenzi narike warene yari yakagati. Vitabu zote yeye alikuwa amekuja nazo. Mwigisha. Mubi. Ndagukurikira hoja hose. Nitakufuata mahali pote ukienda. Ngo Yesu ahindukiye. Yesu aligeuka. Ntiyitango ku masakoshi nuko yari yambaye. Yeye hakuona vile vazi amevaa masakoshi anazo. Arambwira ati ibiguruka mu kirere. Akamwambia yale ambayo yanaruka angani. Ngo byabonye aho byubaka ibyari. Ina mahali pa kujenga nyumba. Yamaze kubona ubuturu. Wameona makao. Ingunzu. Ndege. Imbwebwe zose. Mbweha. Zamaze kwimba buri mbwebwe ifite umwobo wayo. Wamechimba kila shimo zao. Cyabuzaho kirambika umusaya. Kilichokosa mahali kitaweka mkichwa. Ni Imana yambitse umubiri ngo kiza. Ni kile Mungu amevasha mwili. Ko Yesu yarambwiye ngo atahe. Yesu alimwambia nendeni nyumbani. Yaramubwiye gusa makuru y'umutima we. Alimwambia habari ya roho zake. Niba ari ikindi si yanga. Kama kuna kile dunia inakataa. Yanga ko tubabwira makuru yo mitima yao. Nakataa tuambie yale yaliyo moyoni mwao. Cyakora kubita basepake cyo baragikunda cyane. Waita wasepake wanapenda. Kubita ba mitonde cyo kirabereye. Waita methodiste wanapenda. Ndetse ubise n'abayumbi cyo. Kiwaita waombezi. Cyo kabisa baragikunda. Hayo kweli wanapenda. Ariko gasopo. Lakini hangalisho. Ukora kuko babayeho mitima yao. Kugusa vile walivyo moyoni mwao. Wanasifiwe. Haleluya. Biblia Biblia husema ngo Abafarisayo bagiraga intebe imbere y'iguriro. Wafarisayo walikuwa na kiti zao hapo mbele. Mbere hari ya yiposho mu gatanu kare. Katika soko ambayo imekuja sokoni. Umuntu ngo yatambuka ati mwigisha. Mutakipita mhubiri. Abandi ngo batambuka ngo rabi. Wandi wakipita anasema rabi. Abandi bakaza ngo dadi. Wakina wasema baba. Abandi bakaza bati mutware. Ngine wasema mjumbe. Ariko Yesu ngo yahanyura. Lakini Yesu akipita. Yesu nawe yaragoye. Yesu naye alikuwa hivyo. Yesu sinzi na uko yarate. Yesu sijui alikuwa kivipi. Yesu. Aba bagabo ntibaza hawa hawaguzwi. Ngo akavuga ngo ni ngo mwabikombe. Anasema nyinyi vikombe. Turi bikombe twebwe. Sisi ni vikombe sisi. Mwambehe. Nyinyi vikombe ama sahani. Jogeje inyuma. Imeoshwa nyuma. Mbere ari amagufa. Ndani ni mifupa. Bavandi. Ndugu zangu. Turangiza. Tukimaliza. Hari umuntu wavuze. Kuna mtu amesema. Ngo kuriko mu mitima y'abantu. Ukweli ya roho ya mtu. Ngo koja habona. Ukienda hadharani. Ngo abenshi bose bamaterani. Wengi watakosa kanisani. Ukuriko ko mu mutima. Ukweli wa kiroho. Ukuriko kundi bayi mutima umu. Ukweli wa kiroho ya mtu. Ngo koja mu gahanga. Ukienda hapa kwa uso. Ngo benshi bose bamaterani. Wengi watakosa katika kusanyiko. Benshi boti. Wengi watakosa. Yesu Kristo ntabwo ari Yesu waha abantu bazababona. Si Yesu yu tunayeona hapa. Ni Yesu wahariye hatazahabona. Ni Yesu ya ule kufichoni mahali watu hawaoni. Kandi aho niho Yesu yacunguye. Na hapo Yesu ndiyo amekomboa. Kandi ni naho yemera.
na hapo ndiye anakubali, kandi ni nahazojana mu bwambi bwo mwijuru, na hapo ndiye atabeba ufalme wa mbinguni. kandi aho nyine, Na hapo niho ngo yicaranye naho, ni hapo alikana hapo mu buryo bw'umwuka. katika kiroho. Biblia iravuga Biblia husema ngo Imana nigarura imfura yayo, Mungu akirejea mzao wake mkuu, ngo izayigarurana nabo bose, itarejea na hao wote, izayigarurana nabo bose, itarejea na hao wote. Bwana sifiwe, Amen. abantu baraza, Watu wakaja, turabatizwa, tutabatizwa, cyatuzana, ndio imetuleta. kandi ngo arababwira Kawaambia ngo nimubanze musubireyo, murudi kwanza, ngo muje kwera imbuto zikwiriye abihana. mwende mzae matunda ya walioamini. Banze musubireyo, Murudi, muje kwera imbuto. mwende mzae matunda. Hari waririmbye muri Yokovu, Kuna yule limba katika wokovu, aravuga ngo tumetumwa na Mungu twatumwe n'Imana, twahamagawe n'Imana kupanda mbegu njema katika mioyo ya wenzetu. kubiba imbuto nziza mu mitima y'abantu genzi Ni bacu. lazima Ni ngombwa injili iambatane na matendo, ubutumwa bujane n'imirimo, ili ushuhuda wetu waokoe, kugira ngo ubuhamya bwacu bukize benshi. ubutumwa butubwiriza. Ujumbe ambao tunahubiri Ntabwo ufite imbaraga nyinshi cyane imbere yabo tubwiriza, hazina nguvu sana kwa wale ambao tunahubiri. kigira imbaraga cyane ni ubuhamya Ina nguvu, batuzi, ni ujumbe, ni ubuhamya batuzi. ni ujumbe ambayo wanatujua. Iyaba waruzi uko abantu bagutekereza ubahagaze imbere, Ngawaje unajua watu wanakufikiria vile unasimama mbele zao. iyaba waruzi uko bakuzi ubahagaze imbere, Ngawaje unajua watu ukisimama hapa vile wanakujua. cyo kubwira amakuru ari mu mitima yabo nti wokongeye guhagarara imbere yabo. Kuambia yale aliko mioyoni mwao ungesimama mbele zao. Kera haleluya niko yarishi. Haleluya. Ako na manzireke Nitaiacha kwanza. Bwana sifiwe. Amen. Satani ntiyanga ko tubwiriza, Muovu akatae tusihubiri, yanga gusa ko twera imbuto. anakataa tusizae matunda. Satani ntiyanga ko dusirimba, Shetani akatae tuchezee Mungu. gusirimba nta bukristo burimo. Kuchezea Mungu si Ukristo. Fa kuba gusa utarwaye umusonga, Sipokuwa wewe hauna, fa Limonia. kuba utarwaye rusoka, wewe bado haujagonjeka, fa kuba gusa ufite umuntu uzi kwishurira cyangwa wishurira, wewe kuna mtu ambaye amelipa rent, fa kuba gusa waje sipokuwa wewe umekuja tu, umutwe w'uruhande ari muto hawe ukurya, kichwa ikuumi, ngo byarangiye, imeisha byarangiye. basi. Kandi ni makuru Namba habari nyingine, abukristo bubaha. akina Ukristo iko hapa. Aha nta bukristo bubaha. Hapa hakuna Ukristo. La, Aha ni mutunyunyuzwa tw'abana. hapa ni mahali pa watoto. Ubukristo ni iriya mwisi. Ukristo ni hapo duniani nje, Tari. katika hapa Icyo baza madhabahu. bita rutari. Madhabahu, Icyo baza bita rutari. madhabahu Rutari ntabwo ara. si hii, Rutari ni mwisi. ni hapo duniani. Nugera imbere bikugerageza, Ukifika mahali kuna majaribu, ukumva urenda kuneshwa, unasikia wewe unapata kushindwa, umutima uzi kubwira ngo ngeze kuri rutari. roho inakuambia nimefika madhabahuni. Haleluya, haleluya. Nugera imbere bikugerageza, Ukifika mbele ya majaribu, umutima uzi kubwira ngo niho ngeze kuri rutari. roho ikuambia nimefika madhabahuni. Uramya Imana, Mungu, twabwiwe ko ari amakorasi turemera, tumeambiwa Mungu ni nyimbo tukakubali, ngo ni umwanya wo kuramya no ni guhimbaza. wakati wa kumsifu na kuabudu. Bagira izoroshe ngoko bararamya, Tukifanya yale ni bagira chini chini, seveni ngoko barahimbaza. wakiweka 7 wanamshukuru. Bibiliya ntayivuga ibyihuta Biblia n'ibyitonze, isema ya haraka na polepole, kandi niba kuramya Imana ari indirimbo, na ni kuabudu Mungu kama ni nyimbo. Iburahimu yo barapfuye ataramije Imana. Ibrahim angekufa bado hajamsifu Niba Mungu. kuramya Imana ari indirimbo, Kuabudu Mungu kama ingekuwa Yosefu nyimbo, yoba yarapfuye ataramije Imana. Joseph angekufa na bado hajamsifu Niba Mungu. kuramya Imana ari indirimbo, Gawaje kuabudu Mungu ni Enoki nyimbo, yoba yaragendeye ubusa ataramije Imana. Enoka angeendea bure bila kuabudu Mungu. Icyo baza bita kuramya Imana, Kile wanachosema kuabudu icyo Mungu, baza bita kuramya Imana, kile wanasema kuabudu Mungu, ntabwo ari kiza kibera hano, si haya na kuanga hapa, n'iriya mwisi turi twese. ni hapa duniani tu. Haleluya! Haleluya! Inyifato umukristo agira imbere bimugaragaza, Vile unajichukulia kwa shida, inyifato ugira imbere bikugaragaza. yale unajichukulia kwa majaribu. Yosefu Joseph
yahuye na muka Potifari. Amepatana na bibi ya mke ya Potifa. Abantu aba Watu wa aundi mundu wawili, hakuna mtu ayandi makuru na habari nyingine. Lakini ngora mkuru akamfuruta, ngora munyeganyeza akamfuruta. Bwana sifiwe. Amen. Yosefu ngora mubwira, Joseph akamwambia ngo mimi ni Muhebrania, jewe ndi Muheburayo. ngo kwa nini? Kubera iki? Ngo nimutendee Mungu wangu Zambia namna hii. Korera Imana yanje ibyaha. Haiwezekani. Wakana kakagurano, wewe mtoto ambaye nimenunua, turakondoye ngukuye mu mugozi waremye, nimekutoa katika turakuzanye ndakugaburira, nimekuleta nikakupea, umaze kugira amatama wavyibushe, wewe uko na machafu umenona. Kugira ngo ndi Umuheburayo, kasema mimi ni Mwebrania, ngo nubaha Imana imwe, namtii Mungu wa mbinguni. Haleluya, haleluya. Rafa kuramya Imana, kuabudu Mungu ninyi fatugira imbere y'ikikugerageza, ni vile unajichukulia kwa majaribu. Imana si korasi. Kuabudu Mungu si nyimbo, umekuraho za makorasi, kuyatoa si nyimbo. kuramya, kuabudu Mungu ninyi fati heshima n'icyubahiro, ni vile unajichukulia kupea Mungu sifa. Ikindi, na pia Umwuka Wera si amarangamutima, Roho si hisia. La, Umwuka Wera Roho ikimbi zicuya, niba kubizicuya bihuye n'Umwuka Wera, no kubaho na siporo na jimu, byose ni by'Umwuka Wera. kwa kutoa jasho ndio kuabudu Mungu. Jimu na kunini ingekuwa Roho. Tituzi gukorwaho n'Umwuka no gukorwaho na Roho na kuguzwa na kitu, no gukorwaho na basi na kuvulutwa na basi. Iyo turanze nabi, ndio maana amepiga kizeze vibaya, yakuye mu mwuka, ametutoa katika kiroho, kandi nyina bayadukuye, na hivyo ametutoa. No kuvuga ngo aricho bita l'art de combiner les sons d'une manière, ni kusema ni mchanganyo, rwa base na solo, ni mchanganyo ya base na hizo zote za keyboard. Alafu mtu anasimama, sijui vile nilivyo, haujakuwa kitu, hakuna vile umekuwa. Ni waweke ukundama kuri kuima, ni mubisi. Wewe ni Umwuka Wera ntabwo ari uwo. Hiyo sio Umwuka Wera, Roho. Ya. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Biblia inavuga, Biblia husema ngo umwuka ukuri naza, Roho wa kweli akija, ngo azotsinda bisi, atashinda wa dunia, ngo abemeze ibyaha bye, na wakubalishe zambi zao. Umwuka Wera yageze mu Roho akifika ndani ya mtu, ngo azatubwira uko twifata, anatuambia vile tutajichukulia. haza dutsinda hasi, yeye atushindi chini, azadutsinda mu mutima, anatushinda katika kiroho. Arwaririmbye aravuga, mwimbaji amesema, ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ameniambia mimi ni mwenye dhambi, ndihana ndizera, nikatubu nikaamini. Haleluya. Umwuka Wera udakora ku buzima bwo mu mutima, Roho ambayo ni waguzi katika kiroho, ukorosha mu ndege no, yeye anaweka katika miguu. Na Umwuka Wera w'Imana, Roho Mtakatifu wa Mungu, Umwuka Wera udukunda, niwo utwigisha, natufunza, wifuza impano imwe iruta izindi, iyo mpano ihebuje n'urukundo rwa Yesu. Bwana sifiwe. Haleluya. Mwanze musubire muje kwera imbuto zikwiriye abihe, nenda muzae matunda ya walioamini. Amen. Avandi, ndugu zangu, aho kuririmba twokwera imbuto, ukweli atuzae matunda, aho kuvuga ku ndimi twokwera imbuto, baada ya kusema kwa lugha tuzae matunda. Yohana, musubire muje kwera imbuto, rudi nyumbani mwende mzae matunda, muje kwera imbuto zikwiriye abihe, nenda mzae matunda yanayofaa. Igitangaza, ya ajabu, abantu bazi ko turi abapasiteri, watu wanajua sisi ni wachungaji, bazi ko dukorera igoma, wanajua sisi tunatumikia Goma, abantu bazi kuri afishi, watu wanajua katika afishi, abantu bazi ko ari twe tugirika sereveri, watu wanajua kama sisi tuna muhuri, ariko hari amakuru amwe batazi, lakini kuna habari hawajui, bazi ko twakije, hawajui kama tumeokoka. Haleluya. Abantu bazi ko ari we titile, watu wanajua yeye ndiye mkuu, ariko ndibazi ko yakije, lakini hawajui kama ameokoka. Biblia inavuga, Biblia husema ngo mugende uko bikwiriye abumwa, nenda vile inavyofaa wao, ngo mumunezeza muri byo, na mkimtii kwa mambo yote, neri mbuto mzae matunda. Haleluya.
zao matunda. Yesu amesema tutawatambua kwa matendo yao. Tutawatambua kwa matendo yao. Watu watabatizwa wakiwa mtupu kabisa, kujiwekelea tu. Yohana akasema rudi nyumbani, muje kubana neza n'abandi, nende muishi pamoja na watu wengine, muje kuba bagwaneza, nenda muwe watu waaminifu. Uko imana biteye vile Mungu ana hivyo. Iyo umuntu aje agatanga makaro tuvuga ngo yubatse kanisa. Mtu akija kitoa kitu anasema amejenga kanisa. Agatanga manjanja yose tuvuga ngo yubatse kanisa. Mtu anasema kitoa tunasema amejenga kanisa. Ayo sa matafari yo kubaka kanisa. Hiyo si mawe ya kujenga kanisa. Kanisa ntabwo rizajubakwa na mabati na matofali. Kanisa lijengwe na mabati na mawe. Umuntu nazara umugwaneza. Mtu akija ni mwakire nta nubwo azozana intambara. Mtu akija na mpole mkaribishe. Mundu naza yikoreye amahoro. Mtu akija na amani. Kanisa rizajubakwa na matafari yitwa amahoro. Kanisa linajengwa na mawe nayo semekana ni amani. Kanisa rizajubakwa n'ubugwaneza. Kanisa linajengwa na upole. Kanisa rizajubakwa n'ingeso nziza muri Kristo. Kanisa linajengwa na tabia mzuri. Kandi bene na pia wengi trizarisenyuka halibomoki. Mukuri kw'Imana ntiyosenyuka. Ukweli haiwezi bomoka. Uzigituma yatwa twita makanisa hora senyuka. Unajua kwa nini tunasema yeye makanisa yabomoka? Kwayewe wicho wazabiti kanisa. Ni kwa sababu tumekosea kanisa. No ngo twubakisha matofari. Tujenge na mawe. Tugira ngo twubatse kanisa. Tunafikiria tumejenga kanisa. Ariko ikanisa. Lakini kanisa mbarahirira Imana. Ni waapie Mungu. Trizose. Haitabomoka. Trizochinga. Haitaishi. Yesu yaravuze. Yesu amesema ngo yarubatse ku rutare. Ametujenga katika mwamba. Amarembo y'ikuzimu. Milango ya kuzimu hazarinyeganyeza. Haitaibomoa. Hazarishobora. Haitaiweza. Haleluya! Amarembo y'ikuzimu. Milango ya kuzimu haitaibomoa. Nyirabwo mwenyewe waribunze nk'umugunzi w'inda. Anakuja kama simba. Alihagazamo. Amesimama. Haleluya! Bazarubaka. Takuja. Yesu Kristo yavuze ko azubaka za Selezi. Hakusema atajenga kanisani ya Selezi. Tazubaka za Ridimu. Hatajenga Ridimu. Wazubaka itorero rye. Atajenga kanisa lake. Haleluya! Narangiza ngo ariyobore. Kisha liongoze. Kandi nyiraryo riyoboye. Na mwenyewe vile ananiongoza. Kuri wiri utazuye cyacu mukwateyewe. Hajui yule anatoa fungu la 10. Wagira kovu zo. Akona kovu za mkononi. Kandi ngo mbere. Abacu tuwe bose bazazinezererwa mamungo tuzazireba. Haleluya! Uwo revera we, huyo reverend tafite za mpeta za hana. Yeye ana pete hapa na hapa. Akaba rafite mu ijosi. Na hakuna kitako shingoni. Na pete hapa. Tagira nikindi kimugaragara. Na hana kitu kingine. Ni maana yambaye umubiri. Ni Mungu amevaa mwili. Yazutse mu bapfuye. Imefufuka katika wafu. Ni ureba itorero rya Kristo aho rifanika. Yeye ndiye anaangalia kanisa la Kristo mahali natoka na mahali naenda. Kandi na pia hiyo limejengeka juu ya mwamba. Yubatswe ku rutare. Halitatingizika. Tizo kunyeganyega. Haleluya! Cyo gituma ndio maana tuzatwumva turaba membre ba chache. Sisi tunajihisi kuwa memba ya chache. Turaba membre bo hepfo y'umuhanda. Sisi tunajihisi kuwa memba ya chini ya barabara. Sisi tutaombea mahali pa mambo. Kujana munsi y'umuhanda ni kinyoma cha Satani. Lakini chini na juu ni uongo ya shetani. Twaje kuba ba membre ba Agabu. Tulikuja kuwa memba ya Agabu. Turi ingingo zigize umubiri wa Kristo. Sisi ni viumbe inavyofanya mwili wa Kristo. Sisi ni viumbe inavyounga mwili wa Kristo. Waje kuba ingingo zigize umubiri wa Kristo. Sisi tumekuja kuwa kiumbe ya mwili wa Kristo. Ingingo zigize umubiri wa Kristo. Kiumbe umubiri wa Kristo. Mwili wa Kristo. Usubaza umutima mwese wa mutima. Uliza roho wa mutima. Wewe roho. Ingingo wa Kristo. Wewe ni kiumbe cha Kristo. Ingingo wa Kristo. Wewe ni kiungo cha Kristo. Wa mutima ariko roho ureba mukiwe ureba hapa. Ujiangalie hapa.
Wewe ni kiungo cha Kristo. Musubire muje kwera imbuto zikwiriye. Nenda rudi mzae matunda inayofaa. Kwera imbuto zikwiriye. Nenda mzae matunda inayofaa. Imbuto z'umwuka ziragaragara. Roho za matunda ya Roho inaonekana. Ziragaragara. Inaonekana matunda ya Roho. Ziragaragara. Inaonekana. Imbuto ziragaragara. Roho zinaonekana. Amen. Imbuto z'umwuka ziragaragara. Mazao matunda ya Roho inaonekana. Hizi imbuto z'umwuka wera wima. Ni hizi roho za hizi mu Wagalatia 5. Hizi katika Wagalatia 5. Hizi 20. Ni hiyo 20. Ariko imbuto z'umwuka. Lakini roho ziragaragara. Matunda ya Roho inaonekana. Yohana arababwira. Yohana akawaambia ngo nimusubireyo. Murejeye muje kwera imbuto zikwiriye abiyo. Nenda mzae matunda inayofaa. Biblia inasema ngo mugire umwete wo kwezwa. Muwe na bidii ya kutii, ya kuamini, nuwo kubana n'abantu bose amahoro. Na kuishi na watu wengine kwa amani. Biragoye cyane. Ni gumu sana. Birababaje cyane. Ninahuzunisha sana. Kubona bavuga nguriya muntu azikwiriza. Kuona mtu anahubiri ariko kwaza bana. Lakini anaishi vibaya. Haleluya. Kubona bavuga nguriya muntu adasenga cyane. Kusema huyu anaomba sana. Ariko ngagasenya cyane. Lakini anabomoa sana. Isi dunia ikene indiri. Haitaki nyimbo. Abo hanze ndi bakene indiri. Wainje hawataki nyimbo. Paulo aravuga. Paulo akasema ngo kurimba kwa ngo ndikubuku nyuma. Kujirembesha kwenu siwe ya nyuma. Uko kwambara isiwe ya kuvaa vitu masikioni. Uko amashane. Isiwe ya katika kuvaa katika shingoni. Iwe katika roho. Mwiribishishije. Mujivaishe tabia nzuri. Tabia zenu nzuri. Biblia husema wakiwa hivyo hakuna hukumu watahukumiwa, kwa sababu wametoka katika kifo, wameingia katika haleluya, wametoka katika kifo, wameingia katika uzima. Biblia husema amewatoa kawatoa katika nguvu za giza, kawaleta katika mtoto wao. Wakati walikuja faraji ambayo iliwaleta ilikuwa kwa na mgongo, iliingia katika nyumba, kondoo zote zikapanda katika kondoo hiyo. Yeye akawatoa, aliwafikisha mahali hapo. Wamalaika wakaimba katika mbinguni, wakasema nilipa ameniandalia katika ufalme wa mbinguni, ameniuza katika damu yake. Yeye ameniuza katika damu yake. Ndio maana unajua kucheza sana, unajua kupora sana, unajua kufanya majina, kujiita majina, na tunazidi na hayo majina yote. Paulo amesema watakuwa wakitusiana, wakidanganya, batubaha, wasifutii, aridashima, batufira ababyeyi, wapigwa sasi, na wanapenda pesa pasipo kupenda Mungu. Lakini hawa ndugu katika mdomo wao atasema kuamini, 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 wewe ni mwaminifu, hata niwaambie ndugu zangu, kusanyiko ama kutana haiwezi leta faraja hiyo. Mkutano yote hii ndio ishara ya udhaifu. Naambia wapi?
Ni vile watu wanatoka kanisa soja inalindwa na soja. Yari yaragambiriye ko rizorindwa n'igicaniro cy'amasengesho. Alisema italindwa na masengesho. Yewe Yerusalemu shize abarinzi kunkikeza. Nimeweka walinzi. Ntibazatuza ku manywa na nijoro. None ibicaniro byarazimye, lakini hizo zote zimezima. Hizo maombi yote tunabaki kwa kusanyiko ya mwisho ya mwaka, lakini kanisa muzita bazamu barinze. Unajua kile barinze intebe na masinga ya sente, wanalinda ariko ndiborinda itorero, lakini hawezi rizarindwa n'igicaniro cy'amasengesho. Kanisa linalindwa na maombi. Itorero rizarindwa n'igicaniro cy'amasengesho. Kanisa linalindwa na maombi. Sasa tuli kumwe ba. Tuko pamoja. Amen. Tuzabona Yesu nagaruka. Tutaona Yesu. Hakini kutegereja. Hakuna kingine tunachongojea. Tutegereje Yesu kwa zaka. Tunangoja Yesu arudi. Tutegereje Yesu kwa zaka. Tunataka Yesu arudi. Mwami Yesu. Mfalme Yesu. Wewe wenyewe tutegereje. Yeye ndiye mwenyewe tunangojea. Hakuna kingine. Hari kisaza muzamukibona kuri WhatsApp kisa kizenguruka. Kuna mzee anazunguka kwa hapa. Kuna kibi kimeze nk'ibaya kuku kwanje. Azavuga ngo tumaini langu ni kuona Yesu. Azavuga ngo sizero basanje kwirika. Usina tumaini lingi. Takwizera ngo hata nizikwe kaburini. Ngo kwanza katika ufufuo. Ngo tumaini langu ni kumuona Yesu. Kwizera kwaje no kuona. Kwizera ni kumureba Yesu. Tumaini ni kumuona Yesu. Isiringiro zacu ni kuzabona Yesu. Yesu amesema twende tufanye watu kuwa mitume, lakini watu wakikuja wakihama Yesu aliona tukifanya aravuga ngo muzobona ishano mwanjanja, akasema nyinyi mtaona laana, mwirirwa muzerera mu misozi, mnazunguka katika mushaka kubayoboka mu idini rya mwili atakayokuwa umwe munaniza akabayoboka, ungeponya moja akuje kweli mubi hanyuma mnafanya mbaya. Iyo tubonye tugira bitonde tumugira mubi, tukiona yule tunamfanya mbaya ya la. Yesu amesema tufanye watu kuwa mitume. Utangu ubugingo bwanyu kubwa bene data bose. Maisha yenu kwa ndugu zenu. Yesu hakusema tufanye watu hawa na hawa. Yesu. Bavandi, ndugu zangu, ntabwo ikorara ribanza. Maze musubiri muhira muje kwera imbuto zikwiriye abiha. Rudi muzae matunda inayofaa. Maze musubiri muhira. Murudi nyumbani. Muje kwera imbuto zikwiriye. Mwende muzae matunda inayofaa. Mugabo abana n'umugore. Mume anakuwa na mume na mke. Umugore azica ushinzwe mu ikanisa. Mke anajua kile unacho kanisani. Ariko ntazi ko wakishijwe. Lakini hajui kama umeokoka. Ayo makuru ntazi. Hayo habari hajui. Umuga mume azi ko umugore yake. Anajua mwanamke ameokoka. Ashingiye kuburya muzi. Akiona kwa siku kwima ukweli ya Mungu. Arabizi ko atarakizwa. Anajua hajaokoka. Arabizi ko atarakizwa. Anajua hajaokoka. Kurme twarita akantu gatoya. Mama moja na yeye twarita. Wage masengesha ha. Alienda maombi mahali. Bora Yesu. Akasema Yesu, nakukunda cyane. Mfalme nakupenda sana. Aravuga akasema ngusogongeze gato cyane. Uniambie kidogo gato cyane. Kidogo. Ngukumiwa barobonye gusa. Katika yale uliona msalabani. Mvunguriraho gato. Niambie kidogo. Numve mwami Yesu. Unipe kwa hiyo uchungu nisikie kidogo. Wagisenga. Akiomba. Ngwatibuka kanduka karamukora. Ukaja kitu ikamgwara hapa. Ngwaguma kuwakora. Yeye akaanza kuguza mahali amegwarwa. Ngwabigisebe. Ukawa kidonda. Gihinduka kanseri. Ikawa kansa. Ngwirahoboka. Ikawa shimo. Iki kigwa indani. Hii ikaanguka ndani. Ngo yagize uburibwe undi muntu atarumva mu isi y'abazima. Alikuwa na uchungu mtu hajawahi sikia duniani. Uburibwe umuntu atazayumva. Sinzi kitu cyambaye. Alisikia uchungu, hakuna kitu unaweza kueleza. Ngo mwami Yesu ntabara. Akasema Baba ni rehemu. Ngo Yesu aramubwira. Yesu akamwambia
wako ni gato cyane. Hii ni kidogo pekee Ngugereranije imibabaro nabonye ku msalaba. Ukifananisha na yale uchungu niliona msalabani. Mwami Yesu mbabara. Akasema Yesu nisamehe. Ngo sinzongera gutakira umubiri. Sitaongeza tena kusema kwa mwili. Nemeye. Nimekubali kuba mu bihanganira imibabaro yawe. Kuwa katika. Haleluya. Yesu arashaka ko tuba muri bamwe bashiriki b'imibabaro. Anataka tuwe katika wamoja ambao ashaka ko tuba muri bamwe ngo tutakwandika maandiko bamwe bazana kamera. Hataki hapa kama tukitaka kuandika walete kamera tuandike. Sema apige picha. Anashaka ko tutaha. Hataki twende nyumbani. Tukaja kumusego tukasegurana imibabaro ya Kristo. Twende hapo mtu. Paulo yambia Abafilistia. Paulo yambia Abafilipi. Ameambia Wafilipi ngo dusonge iyo baroye. Sisi tusikie uchungu yake. Tume dushushanywa n'urupfu rwa Kristo. Ili tufanane katika kifo ya Kristo. Tuzadusana tukaro tukambara imipira yanditseho izina ry'urusengero ngo turi muri anniversaire ng'umunsi ritangira. Tatoro rimaze imyaka 7 n'umunsi runaka yabonye akazi. Ariko itoro rimaze imyaka 7. Lakini kanisa itamaliza siku 7. Rimaze imyaka. Imaliza miaka. Haleluya. Ese turi kumwe ba? Babatindiye mwihanga. Akitaka. Babe nabo bashitsi. Abageni. Urabihanganira. Batuti. Ya, Yesu azaga. Yesu atarudi. Yesu azaga. Yesu atarudi. Mami Yesu. Mfalme Yesu. Tunakutegereje kuzoka. Tunakungojea utarudi. Mami Yesu. Mfalme Yesu. Ngabwiye umuhungu we. Mume amemwambia kijana wake. Atumye ko yarapfuye ariko yari mu Kristo. Mama yako alikufa lakini alikuwa mzima. Yapfuye afite imyaka 5. Alikufa kwa na miaka 5. Arambira ngo ngereranije uko twabanye nawe. Nikifananisha vile ngereranije uko namubonye. Na vile nilimuona. Uko yicaye mugambi go. Mama yako amekaa katika ufalme wa mbinguni. Umugabo witwaga Pentecoste. Yeye alikuwa anaitwa Baba Pentecoste. Weragiye arasenga aravuga ngo mama. Alisema singa femna. Nisikufe. Harabona mama na macho. Nisijaona mama na macho. Singa femna. Nisiokufe. Utampishuriye ngo mbone mama na macho. Usiponifunulia nione mama na macho yangu. Warari muri biro yarabaye daktari. Siku moja alikuwa daktari, alikuwa kwa ofisi. Yicaye. Aliketi. Ngabona abagabo babiri bera barabagirana. Akaona wanaume wawili wabaya ni weupe wakamanuka wakakuja. Ngo bakufashe kufuba. Wamemshika kigafra. Wakoresha masaha 6. Wakatumia saa 6. Ngo bavuye mwisi. Wakitoka duniani. Ngo binjira mu rurembo rw'ijuru. Wakafika katika ufalme wa mbinguni. Akaona ngo arangiza nyina. Akaangalia mama. Ayitabona nyina aramumenya. Akaona mama akamjua. Ngo nyina gituruka. Mama alitoka hapo. Ngo bahurira mu kagezi. Wakapatana kwa mama buye yanditseho amazina. Kulikuwa majumawi nyina ngo tere chorus. Na mama kaimba. Haleluya. Ngo bari babahaye amasaha 12. Masaa 12. Bati muonane. Muangaliane. Ngo nyina teraga chorus. Mama kaimba nyimbo. Aravuga ngo ushimwe ma. Akasema usifiwe baba. Ngo waduhaye agakiza kubu. Umetupea rehema kwa bure. Usifiwe baba. Simonone aya yose kuja hanze. Aya ya mazu nayi. Aya yose y'imvura ni. Aya yose ngo twarariye. Aya yose na yino y'ibinyabanga. Aya yose duhuriyeho n'abayisilamu. Aya yote tunapata. Aya yose y'isiri. Aya yose y'indavanga y'ibibani. Aya yose ntabwo ari amashyi. Aya yote si shukrani. Ishimwe abisi batagira. Shukrani. Ishimwe ry'abana b'Imana. Shukrani ya watoto. Ishimwe ry'abakiriya. Shukrani ya walio. Iri yonyine bafanye. Aya pekee. Bazabavuga. Wanasema. Jewe narimbata Yesu aramba. Mimi nilikuwa mtumwa Yesu akanipa. Jewe narimpumye Yesu aramba. Mimi nilikuwa. Jewe narimpumye Yesu aramba. Mimi nilikuwa mfu. Mwumva amahoro Yesu ya. Sikia amani Yesu. Haleluya. Ayo mashimwe ni mwumva umuntu yashimye. Haya shukrani mkisikia mtu uvuga ngo agiye mu bwami bwo. Sema naenda mbinguni. Ayo ni bande botinyuka. Haya nana takuru hayo. Na hii ni hisia za hapa. Moto yangu imbere yanje ndahandeba ibira ari iyo yarigiye ayo nyine nayino y'abantu yabacunguwe y'abandi amazina yabo yanditse mu gitabo. Majina yao yameandikwa katika
umudendezo. Mimi nilikuwa mtumwa, Yesu akanipa ububyutse uwamuza mwana makorasi haba nubwo muririmba igihumbi hata muimbe tukende bwoza mwana bitera Biblia inavuga, Biblia usema ngo nimwihane mutubu muhindukire mugeuke ibyaha byanyu zambi zenu bihanagurwe mutowe iminsi yo guhembura siku yene ikuje ibone kuza ikuje igufuri kikufuli bigira amategeko ina sheria Joshira ufunguruzo mu mbavu ngorera fungu hautaweka ki hapa itafunga tiwori tota wewe nyine inzu ngorera fungu wewe utaiambia ati tiwori kubita igipasu ngorera fungu hautaipiga teka ati tiwo kuinjizamo ngurosi bumoso hautaingiza ngorera fungu inzira nimwe njia ni moja reba neza angalia vizuri ingiza hotorera iburyo fanya right birakinguka itafunguka ububyutse uamsho rimwe ayandi mayeri hakuna mayeri nimwihane ubu muhindukire geuka ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ibone kuzivuye ku mwana ibone kitoka katika mbinguni. Niba hari ibirara bibaho n'iby'abaporo kama kuna wale wanakuanga wale wajambazi baranyobeye izo ndyarya Pentecost bazama birukanka wanasema hao wajanja narababariwe umetubu lini? ninde wakubabariye Nani amekusamehe? La, ni shida. azayiba icyacu Yeye anaiba fungu la 10 nimesamehewa, yeye ni jambazi, aririye muri Kasongo, yeye ariri mwisatumba na ari mu mafilime, yeye waririmba narababariwe. Nani amekusamehe? Umesamehewa nini? Umesamehewa nini? Umwana w'umukobwa sana ubu ni umudamu n'ubu. Kwa hii safari tumezungumza ni mama ngo bagaze barimba indirimbo y'korali, walikuwa wanaimba nyimbo ya kwaya, akarimba igitero kimwe agera ku kindi ngo akabumba ka wanaimba kitendo cha kwanza, abantu barabona bazese wakasema kubera iki? kwa sababu gani? Ntuzi indirimbo ati ndayizi. Haujui nyimbo? Najua. Utazuririmba hamwe ahandi ukaririmba. Mbona unaimba pamoja mengine pale hivi? Aravuga ngo ntaraba umushizi w'isoni. Yeye hajakuwa mtu ambaye ngo ntaraba ikige. Yeye hajakuwa mwenye wagere hazoza beshimana ngo aririmba ibyo ataba. Atanganya Mungu aimbe yale hajafanya. Ngo iyo yumvise igitero kidahuye no kubiko mu mutima. Akisikia hiyo nyimbo ya mutana na roho. Yeye hawezi sema mbele. Haleluya. Baba. Tukavuga kweli. Tukavuga ijuru tuzi tukazajayo. Mana ndakwenda. Kuna wasichana wamoja walikuja kunitizama, amaze baririmba udukorasi, wakaimba tunyimbo, bararirimba wakaimba Yerusalemu ya mji wa amani naruka wakaimba hivi bagenda kinambo, wakaenda nyuma, bararoha baratorongera, wakaenda. Haleluya! Bavandi, ndugu zangu, Yesu yarakuretse nduza makuru. Yesu amekuacha ujui habari. Yesu nta makuru yandafita aha. Yesu ana habari nyingine hapa. Yesu aza makuru yo mu mitima. Yesu anajua roho, habari za roho. Ngo niba hata mitima ya. Biblia inasema kama roho yako haikusema. Amen. Niba hata mitima kama hakuna kile roho inachosema mbele. Tunatinduka kuzimbele ama. Sisi tunakuja mbele za Mungu. Kwege umuntu aza sigara ryama, mtu analala akarota ibikunduke, anaanza kuota akarota bamwicaye ku ijosi, anaanza kuota amemkalia, abandi bakarota babarya inyama bataguze, anakula nyama haja kula, abandi bakarya brushete zitatu, wengine wanakula racha ngo yatumje, alafu asubuhi nimesikia vitumbo vibaya. Nta baturanyi baje, nta makuru, hakuna neighbor amekuja. Mambo binanduza bika. Ndugu zangu, ngubwire, hata nikwambie, kubwira mwanzi wako, nikwambie adui wako. Unataka nikueleze adui wako? Unashaka kubwira mwanzi wako, nikwambie adui wako. Habwa abaturanye, si neighbor, habwa ari n'inyabizi unyuri wako, na si pusi na habwa ari n'igihunyira ngo yaingo ko mashitani, na si ile ndege ko mashetani shitani. Mwanzi wako
adui wako, umwanzi wako, adui wako. Niyo mpamvu yo mu mutima wako, ni hiyo shida ya roho yako yakubujije gusenga Imana, imekukosesha kuomba Mungu. Hari abapolisi babuza abantu gusenga, kuna polisi na kukataza kuomba, hari leta yavuze ngo abantu ndibasenga, kuna government imesema, hari amategeko akubuza gusenga, kuna sheria inasema usipiga magoti kwako, kuzuka mu rukere, nana na kukosesha kuamuka, nana amekukosesha kuamuka kuomba. Adui wako, adui wako atakufanyizia aibu, adui atakufanyizia aibu. Niyo mpamvu yo mu mutima yakubujije gusenga, hiyo shida ya roho zako, niyo mpamvu yo mu mutima wako, hiyo shida ya roho yako, niyo mwanzi wawe, ni hiyo adui wako. Zenikoba ni hivyo, ni hivyo iko, hakuna adui wa nje, la, hakuna adui wa nje. Umwanzi wako, adui wako ni shida ya roho yako. Unafikiria wirirwa mu nzu, una shida nyumbani. Biblia ziri mu kabati, Biblia iko kabati, bisobanura. Unajua inamaanisha, inasema ni bure, hakuna kazi. Nizikiri muri library, ni kama ni kimwe nizikiri muri library. Imana ndiye yarishaka ko tuzotunga Biblia ziri ku karatasi. Mungu alisema yari izi ko tuzozimurira mu mitima yacu. Kama roho zetu tutaanza kusema ngo baramubajije kugira ngo nibare bamusonge n'abandi aba bagiye bafungura ibintu kwisi, ngo baramubajije ngo se nikirata yagezeho kwisi, niki gihambaye ushobora kuvuga wageze, aravuga ngo icyo yirata mu buzima, kile nitajisifu dunia maisha, umunsi akuri by'Imana mu mutwe, ni siku alitoa ya Mungu akabigeza mu mutima we. Aravuga ngo nubwo umutwe n'umutima ari urugendo rugufi cyane, ariko ngo n'urugendo abagabo n'abagore baza barinda bapfa, ngo batarakura iby'Imana mu mutwe, ngo babigeze mu mitima yabo. Haleluya! Baririmba ariko siko baba, wanaimba lakini barabivuga ariko ntibabivuga, wanasema lakini si. Bavandi, ndugu zangu, by'Imana tubikure ku rurimi, Mungu tuitoe, tubikure kuri WhatsApp no kuri katika WhatsApp na YouTube, kuri konseri, tuitoe katika vikundi ya kuimba, katika roho. Sinatinze gutebacha, imekaa kivipi? Yushatse kuzogaruka ahantu ntukwiye gutinda, ukitaka kurudi mahali usikae. Kandi ushaka kuzogaruka ukaba ngo ubabwira uti ibintu biciyemo, na ukitaka kurudi unaambia mambo yamekuwa sawa. Turangiza ikomesha cyo kicengo cyose kirataha. Mwumvishigi iparuwasi Yohana subije, mnasikia parokia Yohana arejesha, muje kwera imbuto, nurudi muzae matunda, barataha, wakarudi ubwo nyine saa hiyo ngo bakoresha bikoro baraje, wale wafanya koro bakoresha bikoro ni ba revenue, wale walikuwa ni wazazi ba Africa revenue, ba America revenue, hivyo inchi inafanya abakozi uzifaranga bagira. Unajua watumishi pesa wanayo, nuko kubona umunyefaranga twese tukama duceceka, na sisi tukiona mwenye adashoboye, ashoboye kwerekwa, ashoboye kuririmba, ashoboye guhanura, ashoboye kubwiriza, ashoboye gukora amahitaji, huyo yote anafanya kila kazi. Umunyefaranga ariko adashoboye, mwenye pesa ngo barashitsega kwa Yohana, wakafika kwa Yohana, ko turagenda, tunaenda baratuje kubatizwa nakanya gato, kubatizwa ni muda kidogo. Yohana ngo arababwira, Yohana akawaambia ngo ni mugende, mwende ngo muje gukora uko mwategetswe, mfanye yale mumeambiwa, mugende muje gukora uko mwategetswe, mfanye yale mumeambiwa. Tubatizwa, hatutabatizwa, nimusubireyo, rudi muje gukora uko mwategetswe, mfanye yale. Bavandi, ndugu zangu, dutaye tuje gukora uko twategetswe, turudi tufanye yale tumeambiwa. Ni gute twategetswe? Ni nani vipi tumeambiwa? Twarategetswe, tumeambiwa undi tugasengera habona nk'indyarya, tusiombee mahali kunaonekana kama wale wa ujanja, ngo tuzo tuja hiherereye, twende mahali data wo mwijuru, baba wa mbinguni, ngo azatumva, atatusikia. Uje gukora uko mwategetswe, nenda mfanye vile ni gute twabwiwe? Ni tumeambiwa kivipi? Ngo nuje gutanga ituro, ukitoa sadaka, ukibuka ko ari icupfa n'undi muntu, unakumbuka kuna kile utanga amaturo, ndugu yako amekosana, usitoe sadaka, banza usubire muhira, rudi nyumbani, utunganye n'icupfa n'undi muntu, fanye kile wewe na mtu mwingine. Ni gute twategetswe? Nini tumeambiwa? Tukagira izindi mana mu maso yanje, usiwe na Mungu mwingine katika machoni mwako, Uwiteka Imana yawe, baada ya Mungu pekee. Tukifuza umugore wa mugenzi wawe, usitamani mke wa mwenzako, tukifuza umugaragu, usitamani hata mtu wako. Uwiteka Imana yawe, mimi ni Mungu wako, mugende, nenda muje gukora uko mwabwiwe, fanya vile mmeambiwa. Gute twabwiwe? Nini tumeambiwa? Muri umunyu w'isi, nyinyi ni chumvi ya dunia, ni mugende, nendeni aho mutuye, nende mupe watu chumvi,
mupere, mugende mumurikire, mwende muangazie aho mutuye, mahali mnaishi, abantu nibabone imirimo yanyu myiza, wana kazi zenu nzuri, izabatera guhimbaza Imana, sababisha kusifu Mungu. Titubatizwa, hatutabatizwa, mugende, nendeni muje gukora uko mwabwi, nenda mfanye yale mmeambiwa. Yohana, titugeze hariya, situfika hapo, wanze mutahe, nendeni muje gukora uko mwabwiwe, mfanye yale mmeambiwa. Titusirimba nakanya gatoya, hatutacheza muda kidogo. mugende nibakubita kwitama, nenda wakiwapiga kwa lichafu, muzahindure nirindi, mugeuze lichafu nyingine. Nibabanga, wakiwakana, muzobakundi, muwapende, nibwo muzaba bigishwa nyakuri. Hiyo ndio mtakuwa mitume ba data wo mwijuru, kwa Baba wa mbinguni. Nibwo ni hivyo watu wote bazomenya ko muri abanje, watajua kama nyinyi ni watu wao. Yohana, turagenda tutangoya meza, tutaenda tuputakuwa fungo la takuwa meza Bwana. Nimugende, nendeni musura babanga, muangalie watu, mtizame mukunda banzi banyu, pende maadui wenu, musabire wabarenganya, musamee ama muombe wale wanaowafa, muzaba abana nyakuri. Hiyo ndio mtakuwa watoto wa kweli baada Baba wa mbinguni. Yohana, wowe ntuzi ndeka mutwe abandi, kera baba bahaye inshingano, wangewapea nafasi, wowe kurasubiza abantu, wewe unarudisha watu. Mugende, nendeni muje kwera imbuto, mzae matunda. Mirimo yoyo ya elewa, wewe barua, watu wote wanakusoma matendo yako, wewe barua, watu wote wanakusoma. Haleluya! Ya. Anuini yazokela ribo, golomani yazokela ribo. Bwende. Watu wote wanakusoma. Tunajuana. Ni hivyo. Lakini pia ukitaka kuishi na watu vibaya, useme vile walivyo. Wewe dunia itakukataa. Waache vile unawajua, muishi na rohoni. Mchungaji mhubiri, elewa, wewe barua wote Biblia husema mundu wese uko atekereza ni kwari, vile mtu anayofikiria ni hivyo alivyo. Turuzi vyuzurota, vile unaota ni kuri, ni hivyo ulivyo. kubwira ni makuru. Acha nikwambie habari nyingine. Cyangwa uzurota ibitabaho, yale unaota hirya yawe hari abana batoya, hari una watoto wadogo baba barota makorasi yo mwisho, wanaota nyimbo za mbinguni, bafite mu mitima inzira zigana kumba, wana njia rohoni zinaingia. hirya yawe abandi babararanye na Eliya na kuna wengine wamelala na Eliya, babaranye na babe, wamelala kina na wabe. Nimugende muje gukora uko mwabe, nenda mfanye yale mumeambiwa. Titubatizwa, hatutabatizwa, nendeni muje kubana n'abantu bose amahoro, mwende muishi pamoja na watu wote. Ukutejejwe atazareba umwami, yule ambaye hajaishi na watu hataona mfalme wa mbinguni. Niki giterane dufite cy'abarari cy'aba, kandi iki giterane nikirangira, hii kusaikisha kusanyiko tunayo mkutano kuri Yohana we pa Yohana, mwe muretse giterane, muache kwanza mkutano, mwe musubiye muhira, murudi nyumbani, muje gukunda abantu bose, mwende kupenda watu wote. Mpende jirani yako kama ivyo Musamariya munyembabazi. Yesu amesema wa Msamaria mwenye rehema ngo yaravuye i Yeriko, alitoka Yeriko ngo aje Yerusalemu, ageze mu nzira akienda Yerusalemu, ngo ahura n'abajura baramukomeza, akapatana na bamutaho, kufanyizia mabaya, akamwacha hapo. Aratambuka, Bwana akapita, umure waratambuka, Malawi akapita, undi aratambuka, mwingine akapita, uhaza
haza umusamariya w'imbabazi. Kaja msamariya mwenye rehema. Amfiki akamnyosha mchukua, akamweka katika shamba, akambeba hospitali, akamwachia mtu atamsaidia. Wamuha idenari ebyiri. Akampea fedha 2. Aramubwira, akamwambia uzomuvuza. wewe mtibu. Uzokoresha idenari ebyiri. Wewe tumia hizi pesa. Mbona zinanira? Zikishindikana. Zibake. Zikiwa kidogo. Uzokoresha ibirenze. Tumia yale zaidi. Baramubwira ngo ndagiye. Mimi naenda. Ngo ningaruka. Nikirudi. Muzakwitura ibirenze. Nitakupea ya iri jambo ryari risobanuye. Hili neno nimemaanisha. Yesu yaravuze. Yesu alisema. Idenari ebyiri. Denari 2. Idenari ebyiri. Pesa hizo 2. Ni imbabazi. Ni rehema. No kwihangana. Na kuvumilia. Nizi denari ebyiri. Ni hizo 2. Yesu yaravuze. Yesu alisema. Ko yadusigiye abarwayi. Ametuachia wagonjwa. Ese nikomeze? Ni hivyo. Ya. Yesu yadusigiye abarwayi. Yesu ametuachia wagonjwa. Tuzi ya muntu kugoye. Tunajua huyo mtamani. Tuzi ya pastor guhagana. Huyu pastor nashi. Uriya numurwayi Yesu yagusigiye. Huyo ni mgonjwa Yesu amekuwa. Tuzi ya mugabo kugoye wa madamu. Tunajua huyu baba ambaye. Uriya numurwayi Yesu yagusigiye. Huyo ni mgonjwa baba. Tuzi uyu muyumbu duhagana. Tunajua huyu mgonjwa. Uriya numurwayi Yesu yadusigiye. Huyo ni mgonjwa Yesu amekuwa. Aravuga. Akasema Ngo tuzomubabarire. Tumsamehe. Ngo nibinanira. Ikishindikana. Ngo tuzomwihanganira. Tuwavumilie. Ngo nibinanira. Ikishindikana. Yesu aravuga. Yesu akasema. Ngo aragiye kwa data. Nimeenda mbinguni kwa Baba. Ngo nagaruka. Nikirudi. Ngo azoduhereza ikamba. Nitawapea taji. Abose dutura. Abana abarwayi Yesu yadusigiye. Magonjwa Yesu ametuachia. Abana abarwayi Yesu. Hawa ni wagonjwa Yesu ametuachia. Ya. Elewa. Ufite umugore w'ingare n'umurwayi Yesu yagusigiye. Ufite umugabo n'umurwayi Yesu yagusigiye. Uvuga nabi. Unasema vibaya. Yabasigiye. Ngo muzomubabarire. Wewe umurehemu. Nibyanga mu mwihanganire. Ngo nibyanga muzakoresha n'ibindi. Fanya yake. Yesu yaravuze ngo aragiye. Ngo nagaruka. Azabahereza ikamba. Azabahereza. Nitawapea taji. Ingorora. Yesu azabahereza ingorora. Yesu atawapea taji. Yesu azagaruka. Yesu atarudi. Azatugororera ko twihanganiye abagore. Atatupea taji vile tumevumilia abagabo. Vile tumevumilia wazee. Atugororere. Yeye atatupea. Twihanganiye umupasteri. Vile tumevumilia pasta mbaya. Twihanganira umuririmbyi. Vile tumevumilia mwimbaji. Tumasoke sakota. Uzumva ibintu birakugeregeje ukumvugiye kuneshwa. Ukumva biranze. Ukumva biranze. Uzobura amaso urangize hirya bikugerageza. Hari icyapa kinini. Kuna kitu kinini. Kuna kitu handitseho. Imeandikwa. Ngo mbonye yuko imibabaro y'igihwayihwa. Oya kana gatoya kabo. Witegereye n'ubwiza tuzaha. Hirya y'icyapa. Hirya y'icyapa. Muzarangiza Yesu. Mwana w'intama w'Imana. Uzamutambwe kera. Utamwona yule. Azobaha yaririmba. Agutegera amaboko. Kivyosha mkono. Reka kwiba nyabuna. Wewe acha kuiba. Reka gusambana nyabo. Wewe acha kuzini. Reka kuroga nyabo. Acha kuuchawi. Reka nakana gatoya. Acha muda kidogo. Ahita aririmba. Anaimba. Gatosha tu. Nimwe mu bihanganiye kandi gato mureke gusohoka ikanisa. Nimwe mu bihanganiye mureke guteza intambara. Na kandi gato yatosha walivyo kuonea. Yatosha karibu upumzike. Birakwiriye wewe. Abasirikare bafandi ba majoro ba general ba capitaine mwebwe niki bati twaje kubatiza niki kibagenza anakana gato turi mu kazi tuko katika kazi turagenda unaenda unaona
ntabwo ari bijya by'abasivile byo kwirwa dufite akazi. Yohana ngo arababwira ngo ntimukagira umuntu muzorenganya, ntimukabeshere umuntu. Mu yandi magambo, ntimukite umuntu umurozi atazaroga, muzobona ishano. Wewe utaona laana. Ntimukabeshere umuntu, musidanganyie mtu, musidanganyie. Tubatizwa ni ibintu bibiri, tubatizwa turabatizwa. Tutabatizwa ama tutabatizwa? Avuga ni bafande. Hao ni wafande. Hano bagaporare bari masariyo. Hapa wale wadogo wako katika salute. Yohana we. Yohana. Ariko oza niyo groupe y'abasoti imbere y'aba pastor benshiriwa. Eza leta hiyo group katika Yoba. Yohana ngo bakiranutse badashira ubwo bameneka imigozo yita. Musidanganyie mtu mambo hajafanya. Mugore umwe bamugeretseho sida atayirwaye. Mke mmoja wamemwambia ni mgonjwa wa sida, yeye yicara ku ntebe bakamubisa. Wa ukimwi akasema ari muzima kabisa. Wakamkataa na yeye ni mzima kabisa. Ahongesha umuntu ntimukagereke umuntu kintatara. Sema msiwekelee mtu kitu hajafanya. Mukavuge ngo yakuyemo indatara iko. Sema toa mimba na bado hajatoa. Mukaza muvuga ngo ni mukuru cyane kandi atari mu. Musiseme yeye amekomaa na bado hajatoa. Mugende. Mwende. Cyanyuma la mwisho tutubatizwa, atutabatizwa, tutubatizwa, atutabatizwa. Barabwira akawaambia ngo nimugende munyurwe n'umushahara wanyu, nyenda murizike na mshahara, toshekeni na mshahara we. None sasa kwari dukeya, mbona ni kidogo mshahara? Wokuramo inzu, ugakuramo minervare y'abana, ugakuramo nayo kurya, kwaye baza baduhereza bazi uko inziza yishura azayitira kwa landlord. None wogira gute? Na utafanya kivipi? Yohana ngo arababwira. Yohana akawaambia ngo toshekeni na mshahara we. Muhazwe ni mshahara ya. Kwari dukeya Yohana. Mbona ni kidogo? Mugende munyurwe n'uko. Nenda mutosheke. Utii Mungu. Iyo bivanze no kugira umutima unyuzwe, ukichanganya na roho ambayo ni ya ngo bivamo inyungu nishi cyane. Natoka msaada. Tacho twaza hakuna kile tulileta duniani na hakuna kitu tutatoa. Umuntu nadakiranuka kubikeya, mtu asikuwe mwaminifu kwa madogo, kwa machache gute kubyinshi, na hata koka kwa mengi. Nimugende, nendeni munyurwe n'utwo Imana yabahaye, murizike na yale Mungu amewapea. Umuntu wese, kila mtu anyurwe n'ukwasa, alizike na vile na vile. Umuntu wese, kila mtu anyurwe n'umwanya afite mu kanisa, arizike na ile ako kanisa. Uzuhanagura intebe, wewe unapanguza viti, genda unyurwe n'Imana yaguhaye. Rizika na kile Mungu amekupea. Uzukubura kanisa, wewe unafagia kanisa, genda unyurwe, rizika ukiranuke gusa. Wewe mwaminifu pekee. Tuzutera ikorari, wewe uimbe nyimbo au upige. Nta mikrofone wewe uzuhabwa, hauna mic. Uzuririmbira inyuma heka, naimbia huko nyuma mwisho. Genda unyurwe n'Imana yakugise. Wewe rizika na kile Mungu amekufanyia. Genda unyurwe n'Imana. Wewe rizika na kile Mungu amekufanyia. Ntabwo ari wewe titilere, si wewe kiongozi mkuu, uruwakane, wewe ni mtu wa nne. Toshekeni, rizika munyurwe n'Imana yabahaye na kile Mungu amekupea. Umuntu wese, kila mtu anyurwe naho aherereye, alizike na mahali yupo. Urugo rwawe rukunyure, boma lako liridhike, ushobozi burimo ukunyure, uwezo uko ndani uridhike. Umugore wahawe, bibi umepewa, umugabo wahawe, mume umepewa, familia yako, toshekeni, rizika. Mana yaguhaye guhanagura intebe, Mungu amekupea kupanguza vitu, ukazuhanura, usitabiri, tukigira umuhanuzi, wewe usijifanye mhubiri. Unyurwe n'Imana, rizika na yale Mungu amekupea. Icyatumye kurinda kwarukugira ngo uzumve ubutumwa. Baba, katika jina la Yesu, Père Céleste, les ametatanda la fo, ndagushimiye Mana yanje.
Unasema ni asante Baba we. Shimwe Mana yanjye. Asante Baba. Shimwe Mana ya Isaka na Yakobo. Asante Mungu wa Isaka na Yakobo. Shimwe Mana itekana ubuhungiro. Asante Mungu wa milele. Ganire n'abapapa n'abamama baraha. Zungumuza na wababa na wamama wako hapa. Ganire n'itorero ryose rirahamna. Zungumuza na kanisa lote liko hapa Baba. Jambo ryawe, neno lako imbaraga z'Imana, ni nguvu za Mungu zizana kwizera, nayoleta uaminifu. Ubabarire mwene data, usamehe ndugu zangu, umuhereze umutima unyuzwe, mpero ambaye inaridhika, ushoboze kwera imbuto zikwiriye abiha. Saidie kuwa na amahoro yawe naganze, amani yako itawale. Ndagushimiye Mana yanjye. Ni asante Baba. Aya manywa mwana, hii mchana Baba, ntakibagirane mu mitima yawe. acha onekane ijambo ryawe, neno lako rigasubira inyuma, lisirudi nyuma, rizakora icyo waritumye, ifanye kile mu izina rya Yesu, amen. Amen.